Bia Kamal ke Nur Online TV mi jirami judit ki mi jiram pai ben ki pai jejak gorejin be subscribe mi subscribe bi rinding content ba non ka katungnat be ken shukaji en raja ban lat kejan gwas Bia Kamal kejan gwas me ban lerling kamandana shalat kuär Sudanese ni self kema yadit che kuär Sudan en la president che yodeka ka che raj bakaneri ko kienten kontin chalke eno ik paramount military sharaka jen ramrana deputy kwaranyam chaka jogo yende yen kodi yen kapchong re wich ka katum di yen mal di yen lele jabe re wich ka queen and konen cheng re wich ka Sudan men gor kono gwas me gor kene mal chianga jo ne ka runong gwas dan shamesh tungwan chakling re wich ka katum da domni kordana tuok toga ka ne tin content wa ke leader Abdel Fattah al-Burhan kana ne the contentual ke rapid support force commanded Ramadan and Marwai ke chala general Mohamed Amdan Dagalo chi kor me to ngam garun wan ka tangwan kejan gwaza pai we chala the paramilitary group men chalga RSF kene the content gor ke general chikan lado shine presidential palace ke dor kwar chine kef kene airport antama karoj me chalat gwasame Ramadan la minister of foreign affairs which ke international cooperation re wika Sudan ne deng daw deng kelaro juba ka tin gwikan mandan le rode re wika Sudan ke ka katum chi deng laro chi president kir jalaro charaj ka ken leader daro ko de kan kapchong na selpa ke mayadi ba chela do gwine manan le rode ka Sudan tiaka lo gwine situation o tedi re wika Sudan ke jan gwasame man cha nyok la do gwam waso Sudan jien ka Sudan ka gwase dan ka ron kin daru welkel jene jeken independent ka Sudan ka jan gwasamo chi Sudan chi dos karwada ka jen ka kor rono paiwa kirun dara paiwa cha kuär al-Bashir cha ja wo ka shwaile yen ba me cha ja ono de je wo ka bom ke de ku de jalat antama en me gurga je de ken mal nong ka mal shikana de nong ko kor ko na me e kuba duno cha goro de ken ku de kan lat re wich ka Sudan na me kel mugoro de jela let aneden content re wika Sudan kamandan le rode ko kor cha tunga mandan karun wang ka ngode tenshu man tama kwa gala tejo yen palakor gor jaw ban tidial ban kala dre mal la Sudan diere long ka kuiko ala yuri la kan ka jek shikamen je crude oil ke ka petroleum la jana ka Sudan antama michi korme to ka Sudan ajano de yuri kon la kan ka jeg de ketel de siang de je ko pot te tong mi ke gwada dana kwa ngwa kwa transport ke je ka international market la jana ka Sudan ba kul nan ka red seaport michi korme to kon tama de mandana gor ke de la let che ka finance ke yurin continue re wi ka Sudan de market de je kaka kukan la goro de kamal de kana kapchon ko dierna ko nami jela do bandana nan ka petroleum nan ka je michi korje to kon tam kam military ke kam de ni rewi ka Sudan dera mi je ga long se ka michi to kon kwa la goro de kan mach de kan ga kapchong de ka mal de kan jabere wich ka Sudan na me jen lera shalat ko en kore chi to kam president kana deputy de ke kam kwaranyam kana kuär rewde wa kel michi na gai to ka jen jo pai we chete ka dol michi to ka ken o shikaro den ling chagu jo dong de ko de ten la tok ka ta michi chu tok jen ko ji chu ten on man dan ke tangwan kurun wang chu men tiang ame mnyu do chete ka te je ti chicken ka ladbare we ko cha ren yale cha ka dak ka cha meji dide long re we ka Sudan cha ka let lo cha ka do re we ka Sudan
ke jan gwasa ma kana ngajo ka peng nen dang li chi badare we ke Sudan dungno ngode na tin gor ko ba ja ngajo ngotogo kwa jala goro de ka match de kan ka kwen ping de ko re mala te ka kwa dang raw kwar so Sudan ni self ke ma yadit ko de kan pala na mo jaro ja dan inshallah biya ta kamal ka gor je yen biya subscribe ko biya Läär ko ken biya nyo ko lenga jen channel me ta kamal bye bye